پشتی بریارا خوالبشاندنا پککی نهاجی لانقره هری زیده بحثا مکانیزماین بیچکرنا پککی تکرن. هرچند د دسپیکا پروسه ده وکه آلی و چاوی سیم ده سری ده نتوین یک بویی بحثا چند آلیان دهات کرنجی لی در دور نزیک حکومت بحثا آوا کرنا کمیسیونن هفبش دناف برای عراق و هریما کردستان و سوریه ددکن و دبیجن پیویستی با آلیه که دن ناکه. Ben zaten sürecin birçok kısmının Erbil'le mutabakat içerisinde... Ez dizanim ku gelek qonağên proseyê birêkeftinên digel hewlêrê tên meşandin. Ji xwe yên ku mijarê dişopînin vê yekê jî dizanin. Di navbera Hewlêr û Enqerê de gelek li hevkirinên ciddî hene. Lê dibe ku hin nêrînên cuda jî hebin. Lê weke helwesta bingeh ji bo herêm ji terorê were paqijkirin û parastina aramiyê di navbera her du aliyan de nêrîneke hevbeş heye. Yükseltilmesi, kalkınmanın sağlanması ve insanların refahının artırılması konusunda iki tarafta mutabık. نونری یگرتو اسلامی کردستانی ترکیه جی بحثا گرنگی و رول هریما کردستان عراقی دکه او بدیت ناوی جی هریما کردستان جی دسپیک دهتانها آلیه کی آگاهدار خود رول هری مزنیا پروسه بویا. رول هریما کردستانی رول کی سرکیت و پروسیسا آشتیه دا و جهه دستخوشیه هم کو حکومت هم کو سرکردن سیاسیین هریما کردستانی و بردوام بوینه رول کی برچاو ببینن و جهه دستخوشیه جی کو جهت پیوندار گهل هریما کردستانی دگرتن. لگوری چافکانی نزدیک حکومت ترکیه دزگه استخبارات وزارت بروانی و بروکراسی اولهیه دخابتن که جبو بیچکرنا پککی نقشریه که دیار بکنو در روژن پیشیامجی کمیسیون تایبت به ویارمانجی بین دامزراندن. درباره مکانیزم یا بیچکرنا پککی ده هم حکومت ترکیه هم در دور نزدیکی حکومت خودی حساسیت کن او دبیجم پیوست ناکه که آلیه کی سیم وکت چافدر دوی پروسه ده جی بگره و اکتور نهرمی دکارن مسئله چاره سر بکن جبر که حکومت ترکیه به شک گمانه که اگر آلیه کی سیم دوی مسئله ده به مسئله دیگ بچه شوکت ترکی رودا انقره